Ka thmaktin hapdeng ki sengsan perthai kalanang thenem nang thenem kat bak sngi thep won syaki election Lok Sabha kanang jan. Kertong ka Regional Democratic Alliance RDA uba Robert Jun Karjarin ulasdang ban kawangti yau kertong chong kawai keseng riulum namar kajing bambut ya kedustur ukasi ban ajaj syaka kemi. Ka RDA kadai kekan hun senrop hapedeng ke United Democratic Party UDP bat ke Hill State People Democratic Party HSPDP hakene ke election Lok Sabha. Habakren ha kajingalang pajba haranikor Southwest Khasi Hill uba Robert Jun ula penrem ya kertong uba simjat yelade na ukpa kabalong persya ya kedustur ukasi. Ulong ba ubriu ubamburom yala kajonggariti kedustur ulong kum uding ubalayap kithin. Kidon arteli kiseng riulum kibayakun ya ki election Lok Sabha na Shillong Parliamentary Seat ong ba Robert John haba banram ke Bathamula kalong uwai ubabut ya kedustur ukasi nda kabasim jaj na kakmi kat ba uwai pat udai ubasim jaj na ukpa ki pat ba kidai banwat ya kane bat sa simrai uba Robert John ula banjur bakum kini kikam kim dai setia tang kibut yalap election ne jingkawang kti hapedeng kiseng riulum hanrai kadai kepala pensyong nongrim haga jing sisa. Nalor kani uba Robert Jun ula keren ru ya kinongrim jong ka RDA ban pengklan ya ke Siksudal ban Aibor Shushu ya ki District Council hapo ke articles arspa ke ban ajing ada bat penek pensa ya kedustur ajat kimi jong kajat meriu khasi.